Donald hian nun na achan nem zia hi nun na tam tak chan tura nun na pakhat lo om hi vai lo ve mishing te kan pui mo zia le kan hlut zai shiat pha nge yang thingpui in tura somin mi tam tak nun na achan Donald Ritchie hi Australia cheng ani a chena atanga hnai te a ep chia hian tuipui le kham sang tak om chu maya oma helai hi the gap ti ni in helai munalar em na chu mi tam tak in ti hlum na mun ani wangani the gap a hian kumtin mi som nga tal in ti hlumanga chhut ani a helai bul loka cheng ani ang hian pu Donald hian ti tur nei na in sia a chena kalpela the gap pan te chu zaidam takalo bia in pui theina chika yem alo ti phot china ati ti pui nuwa a ina lu tura somin thingpui in puya som china mi then khat phei chu helai kham sang nai lu tuka an lo vakal to te hi awa mu chau china mase apan wang chin heng mi ti apiak hian za ngai le hoi hom takina be china ama hi patha tak abula omringot po thamon thak takani awang hian miril ru tam takane pha ani thingpui ina asoma a inpuya ati ti puite chuan an ril ruan thlak nge thina an vairo chuan an ril ru an he thei bik lova Donald po hi tum khat chu a thi trep pha nge a meche pakhat zuang tura channa lama a thi ve trep ani Donald hian thutapin an thilai ka entop theilavani atia annun na achan tam takte chuan kumaliam to hnuwa pu an ron bele a achunga an lom zia an ron soi thin nge Donald tan po a hluk khopang le dammana ombi khopang ti chuan Donald ta thil ti ropui tak hishiat ni zelin Australia civilian choi moina ropui berte jinga mi adonga annu nen citizens of the year te po kumsak ni som khan an donga local hero award tenen choi moina adon ho hi aphu tak zetani atong kam moi le hoi hom takle athin lunga atum na khan mi tam tak nun na atha kani Donald hi angel of the gap ti hial ni in kumsamli panga chuang chungin mi zanga velai nun na achan himani